Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Ka All Meghalaya Pharmacist Association kaladawa baka Sorkar kadeban Shimkhia yaki Pharmacist kibadai kinong ai dawai kinong kle dawai bat kinong shna dawai baka Sorkar kanchu Shimkhia tangi ki Doktor bat kinos habakran chikla pathai kubor uba imos simde unong ai ktien ka AMPA uloong ba menteri ketenat ka kot kakhia ka jilla uba wailat miki shila ulapan pau ka jing Shimkhia tangi ki Doktor bat kinos Hynrei Pushe yaki Pharmacist ki badai kinong ai dawai. Sngolingo ba menteri uklem penlet jingmut yaki jing dawa jongi. Hynrei penlet jingmut ha ki Doktor bat kinos. Lada don tang Doktor bat kinos klem dawai omla banyo ka jing sumar ka bapaka. Namar ba udawai udai ubadon kam ubala ban ai ka jing kot yaki brio ki badon ha ka jing pang jing shitom laong uba imos. Uba imas uloong ba ki nos ki Doktor ki don la ki jong ki college, lingba ki medical college, hakani ka jilla. Hynrei ki Pharmacist kim don yala ki jong ki college. Namar kataw la kentu ba kim day ban shim sting ye ki jing dawa jong ki. Hashwa ba kin shim da ki sin jam ka jing ki. Ulapan kan mau ba ka kanhun labun sin kalaya kendu ya ka Sorkar, bat dangshan kilaya kendu ya menteri ka tenat ka kot kakhya. Ban pin sngo ya ki jing dawa ki jongki Hynrei hadu menta kila khan sting ya ki jing dawa ka jongki kala khan sting ha kala mo hadu menta ya ki ya ki jongi dama ba ibat ngakwa ban sini kan ke bu ban patai ki ba yo le si pas no ki jemu tu pharmacist ude uta no ai wai no kle dawai ba no shina ba ni ya ngadu ki drugs hadu pa kibril ki benton kam kumut nagu kide ki ingredients tane kita ki jag dawai ba flat kumno ban shnai dawai ba hadu pa kibril ki benton kam namar ini hai na counseling ya ki faiba ya kibril ki patient haba ki derkam bandi ki dawai ni patai sani nama ki ko ka dos kapno ka met ka jongki ka derkam lele ka terekam ka kumka kan di dua itu pak di Pharmacist ni ay lembat ke jadi perspektif doktor. Di Pharmacist kita bahasanya haka kekian. Namun ni Pharmacist niyo ya kalau hak benda tu dawai lakukan medicine and surgical. Jadi ada bentuk bahwa Pharmacist di bahasanya main ingredients le hak health sector. Tinggal kendo yang nagaway ng kabinet nagaway ki minister yang kejadian kinsting lagi kejadian suki kejongki tinggal yang kenal bosor dan dari rumah terakhir lagi bagilah sini itu senjam ban warna nakalian jong minister orang orang yang ayah por jong lembaga appointment kejongki pingalabu tinggal turun sesekretariat lagi de nakling jung lasap kita sekretariat jung tama pelendo apa nomor balai menemi haki ke kubur haki media nama tajikran na jung minister jung ni ba yung kilam concentrate ya ka jing dawa jung dari yung concern Doktor baginas ngom haka health sector pharmacist Doktor, nurse, kede banyak dekat. Nurse kelihatan nak kerja ke college, ke doktor benda yang baik medical college Sekolah State kelihatan ni ingin patut nak kerja ke college. Dia buat yang ki ladang dan doktor nurse klaim doa ini. Dia kelihatan bawa dawai ki udah badan kam balak pakai kerja kot haka jilan kam. Haki berkuat di Jepang joki beliau di badan ada Jepang juga. Di kerpat Sorkar bapak Shimkhia kan ini merba ladang sensitif lagi bersenjam ke Sorkar ini dia bapak Kli merada yang kepada hidangnya nanti juga sini keren kepada Sultan Hynrei ki Hesting ki Eski de lada kilaya itu ajitin di bulan kenapa ngirim yang sekutu yang senjam kapal Sorkar kalaya. Kapan habis buat ketuka
kebor kaba ketuka MHA kaba kikam melode beren kesing kawan hani hapo press conference ban pendapat ba ya kita ki jinya inti kecuki kaba ken penbenar atau khang ki inti lagi ki wholesale shop de namun penonton gue ba habis berkirti lagi wholesale shop utrai ba pentelun yang tu kilo kita hidupan di Pharmacist markat kung anak tersahi Pharmacist pula datang Pharmacist pula berperekam yang kini bentah temaki ikam melade kung kita kino pergi dawai ngom wakiti ulat de nomor ba dawai ude bandam lang jom kalaisan tai kibadan kalaisan mot ki papas Pharmacist Tengah kursus Pharmacist kena diploma atau degree lembak ki masa ki ba khamjro kedan se famdi nangta kedan kini doktor kini PhD level te ngasu wang karpa ki perlu Pharmacist yang kidukan kejumpi kumbala penar mereka association na isngap yang kejing le donbor oleh yang kita kejing pendapat pak kejumpi nomor 4 ni lihat rekan-rekan pada PCI di Pharmacist kita pala long full fledged tentang PCI ni dan registration number ada ni dan license number haki dukan ini la tolong haki wholesale haki retail de nalmo haki bagi orang ba kene ka pensulo yo haki drop kim drop kim suntu ki kran yo narkotik drug kira ni ki drug ki baki pai penakam nama ni haki Pharmacist di dawai ko ki drug nama this usual ki ba balak penakam dan driver memang bagi keno bagi kita ki Pharmacist lan kita kena sukan bukan di dawai nama bakat pun ka ani ki basyon bukan di dawai ki Pharmacist tapi syukur bagi Pharmacist lani yang berkinong berpila pan kandon kano bijik sim kebu nagaling di Pharmacist kandon pun kata nomor bagi jadi pelapas jadi pelatret ila panda bagi kus kecumi lah kalau arsnem bani sausnem haki benda berpikir jongki institution ki boda bisa par ke besti bat menta kita ya institution ke college of Pharmacist kan tangan yang polistian tidak perlu kita di papas maka jadi Pharmacist assistant ke om baik nak boleh pasien arsnem dan lain lecu penting itu semua akan jalan cumi Pharmacist college kadang takoi kata USDM dan sloha yang kendon kiba laptop dan kean juga dari dia berkoi dia nak kerja di Pharmacist baru perlu Pharmacist kiba dan retail wholesale kiri beli itu kasih bagi maki berperang dan bah jadi sendiri cumi ya ki apa ki badan kamu dawai kan yai telun berkanang yai ke pos support de bentar ke bah lain ada hilor bah awak nilai kedua itu ki yang di register kita official jom keneka jom ke Pharmacist lah iyo ka kubur mesra lemba kejing ekran resumi bawa ila bawa bisa yang dari mana ukuran untuk ukuran ini kira ukuran konsentrasi yang kita tahu dinas dan nagalim sini ila mentang sini ila aku apa yang lata bagi ini kedua usia dengan apa usia nama usia itu bahlor bukan menteri apa atau babat finance dan mai nakrai di kansim ya kepor di kansim ya kene kepor pelan banyak til banyak seni banyak keren kalau kita kicin dawa ini di banyak dawa pos kepor kata kalau membeli berkat tungkam tunjam kami ini berkin yang kita untuk IP standar kene kalau mbah haju kepor bah katkum ka IP standar lada dia nama kejelang ini kita dulu ini keren dipanggil ki health center kita ada dulu sauspa new life dulan atam kita PhD kita cis Pak Haksan bagi CHC kita Lifeway telah daya tentu ke IP standar ke jing
ke kam kalau pharmacist kiyo kide bagi kalau berhadu trust tau de Hynrei kat hadu mentah lemba kecing yo kejungi lemba kecing tip ke pharmacist batre hidu ta kidan pancispa Hynrei mulai lut de kat kum ke service rule la sanction tang aspa lai lut de gidawa na komen la guna kita bagian kat kum ke section ke dalam tha da ka IP external hoi itu bakam dan bisa di ai ngesio tena pa nakalik Sorkar ni kapan belum kambo ni mereka percentage pan kapan belum na tak ko kekya belum ia katu ke ba bila keren ba belum tak ko kekya belum kambo ni ka bisa abi de bagi medicine and surgical nomor ba fat belum kambo hai de bagi habak ong belum medicine and surgical belum kambo bagi pharmacist tinggal atsu ba nomor ba idon harga nika farmasi background am idon indoor and outdoor kemudian idon ki baterai hapo ke CNC bat haki hospital lagajong pandidon ki ba shomkan lagajong te kani kapin kulmar ba nomor ba lemba ke jingshong meeting bejuni ki chairman lembaga chairman pada juga chairman juga board di sekretari juga teachers setiap ki khot betang ki kemau betang ki senior inspector Hynrei kapa ki head of pharmacist pada ki khot ban show meeting ban plan ta to yo le se ki khot Hynrei ha badan mengi ki khot tinggi kuat apa kenapa kalian bed kalian nanti kini nomor bagi don arbentam kawin sekejap di pharmacist kedon arbentam nomor injection nomor bila di bensutur nomor bag ki dawai ki don kam om tang hapo hospital sendiri ada yo ki bukan bila bertujuan nomor bag ki supply dawai ki hospital kila don lagi job company bagi supply dawai ki kan kila di job company dia ni om ba ni bu kini gaji dawa ba lagu lada pula apa lagi jom ini dari ini dawa ba lagi jom ka ada doktor dari lada pula apa lagi jom ka dari doktor itu lagu ai lagi jom ka commission ke pay food and safety kita lagi jom commission dan reh ba ide ba ini proses bagi dawa pada nyindang habo DSS ada doktor health services dia DSS dia doktor tinggi ke level kejungi kat unta pharmacist kaji kiu kejung pharmacist kemudian lagi tray indoor haki hospital kiu head of pharmacist and lagi okay inspector wing kemudian kiu deputy drug controller de lada dan lah kejung commission pada kini kijing drug controller haki pun haki habor atau likian kan kam insting kan government rumah kan suatu ba ni ngim dai mengi ki ba pha iki ye ti kisen phalang ban le khinra tu kan kijong ki tu dukan kijong ki re kade ke jing suatu kijong ki nomor ba ki kenlap lada kelip sim dawai ya farmasi ki ba shop do pharmacist lane ki bom shop do pharmacist lada kelip sim dawai lagi dukan farmasi dukan dawai ki ba shop do pharmacist karena kompu batai, the way he present to the patient, but kata counseling kepada ai yang kita kalau dah kumai. Nomor babun sih ni ai in a peaceful way kenapa ni serve ki bagian jam ni yang kita kejumpa kejoki. Dari kini ki on qualified pada they don't know the rule. Kin tip ya kena the rule dari syuai. Dan ki on rupa haba ki lab kitu ni ki keluar bagi la don experience. Nela ai experience la ai certificate kita doktor ki. Nonga you are full when they need full set laba pentame ni ba lamba experience ke jopi doktor you ta wala panai experience you one qualified person ta hata try kata kalau legal set kamu legal de lada kini ki wholesale hani hasilong jomi ki babun hi ki ki outsider non try ba lengba ka council lada kin pat dei ki
ki genuine citizen jong ka jela ke jong ni kimla ban yo registration number kila ban claim kala dia bagi pharmacist Hynrei buat ke pharmacy college kamdan unokin kila ban yo registration ni maka ka phera kalau ka ni ka bun na pun ni impak suatu deh impak tip ka ini ka impak chai ka impak baru ya kan ni tak ada kurang buat ki kam kelor dan keli ke ba ni help study high kan bentar nama bagi tip ba ngan tak nak tak ki on ba la kumno at least basic no de ban tip kan ku ki break ba selection haki bentar ki suki ki ba lo te lada kini ki dengan phai ba kami ni bentar ki jengkhang lada kita ki bukan ki bakang atau sini yang sedikit ba ki dei ki bukan ki bala kontrol dan mano omno pharmacist ki wholesale yana si ki pharmacy ki retail shop ki om ba ngila bandu dawai lada ki lenden dawai ki wholesale sini ki myo kemudian kata kedai ba yang tu ka wholesale la control de ki pomde pharmacist re lada de pharmacist nomor nila pun ki wholesale ki ba la penyak ki pharmacist kat la penyak ki hun kasi jungi wada de ki napo ka jela ka jungi yang kita ki wholesale ki badan keduk ni agak jelak juga. Di dalam ni juga sebenarnya belum ini belum pendeki proses. Ini ngimdan begitu, nomor ba ngin dan gumnohi, nomor ba ni form mechanical association only Tang bagi pharmacist kita dalam register, only with a registered pharmacist. Dia bagi bomdei ki register pharmacist dia ladang ini dan mentah bagi so kalau belum pembakat ngilang ilegal ke merbangi ilegal ni ki government belum tang ni ki legal dan ladang ya form association lang bagi kita kiwe kalau pandai mana kita kerjakan unsur halang ke dari ni ki dan ke association kena ke association ke jungi ka debit tang la ke profession ke jungi ngim bailos ya kena ka ya kena Atau kita nak kriminal, waktu dulu lebih atau bien. Bila dia bersentuh, bah, awdawai dia punya legal. Te kita kibakran kalau kita kata kecingkaran kejana orang kita tilu kemat apa kimdei ki profession, jom ki pharmacist. Te lada ki kran batai start ham dawai te lalu kemat kita tilu lebih lagi. Apa ni asosiasi kat nomor bagi dan nombor? Kata dua mentah nomor ni dan sauspa ni seharusan spanu. Majalah proses. Hynrei kejelah berkawai pharmacist kila dan lakukan kat ke registration kila dan arajar entah tamne duna. Te ini dah kerja hai pharmacist aku kejelah kejungi. Te lada kini kiji dawa kejungi. Umdei pangi dawa pangi personal dia lagi. Nomor kat restriction yang kini te nila overage te Hynrei ni dawa ni yaki ekne kalau baik ba nak kata kebiang nang ni syakma. Mana bi dawa itu ki dawa tungkam dawa untuk kap ni ki subsum health center ki si. Ni dawa yakni ki kam kalau ba ki di bantung no ay kita ki pharmacist nomor hadu mentah pharmacist hak jelah jungi hak baterai hisap center dan tangway. Te lada kene kalau terjadi kalau konflik penkeluar hai apa? Lada ni pai sedukan la dom pharmacist kemudian kamdai ka babiang Hynrei lada ni pai ke indoor pada lada pharmacist ki ai da white pi. Te ni gumba kini ki ba ai da wai la kade hasap senta ne si la ne ki hospital to tip te bapi kamdei ke bentar ke jongki berpindah dawai. Hatu kat no teli kita ki bentar, tiba kita nuksa. Bun bentar ki beri orang ai dawai tablet. Ki ai bede ki tip kerteng betang kita ki digen ki antigen bentar tertemo. Genre tu tip bah po jungu ni tip bah udah bodan po jungu. Napun teng udah ni omi an digen dan tempat beri kepada ai umi te ladam dan kitip pai ba kita beto di peran ne te Hynrei pharmacist pada utip untuk composition ke benar po 4 composition 4 peran ne te haju po
Di kini kalau orang kuma ki kilatan ya bakhlakan. Nomor bakhlakan bu pharmacist kumno ki ai dawai be sub center de kar do unta ki bobon ki CHC ki PHC kemudian ya pharmacist kumno ki ai dawai nomor katung ka ai tang pharmacist ulah kan itu dalam ada piang ngiyo slow ka pipin kemau ya ngiyo slow badan katu kene ki officer tu kan head ki ongba untung pharmacist le you ina so gila tang ai dawai dalam ada slow unta thok by direct ko directorate of health and family welfare bangin lokam pharmacist you atau ka ri berapa tempat totik ba tang pharmacist hi bala ban pendek bala tenha bala cina bala ban ai do dawai bala ban ai good consultation kia pa Akhirnya di pharmacist kidan hakini kila thum kila follow katu kane yang IPH kidan sispa apulai ngon te haki CDC ki pharmacist kidan life kanai ngon na pada ki life way te haki somehow ko health subcenter pada na pada ki subcenter badan south pa new politely dan tang kawai ke subcenter badan pharmacist kemudian tang way pharmacist yang si kan nol kena life kanai ngon si bin tamat boy CHC kita life way. Te kita kato kene ki CHC kila follow yang mereka IBS. Te kila thum te balai te kila follow kila thum kini tinde te tunggu na ya profit ke. Te kini health sector la kalau CHC sebentar bakin diokap. Di orang nak Sorkar di orang yele bermarak development. They are creating development to employ the youth. Hynrei yakini kita don't lupa pada kim employ dia. Kalau semula apa, terlibat bah as a leader of the state and representative of the public to the state. You should know the basic law. At least as a minister, you should know some basic law. Kita kalau dengan bank yang sisi, nama apa, kan penjenjang.